Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 4, versikulo 19. Ngam nasipngat akas iti rabi iti dalan dagiti managdakdakes. Maitikleb da ngam di da makita no anya ti nakaitikleban da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, kandiyan. Diyos ko, adalo man ti Rabi. Ngamawan pa ilan ni Ramil nga anak ko. Sa di naman nga tanaya tinapanan na. Nanang, apay nga da ka pa ilang dito'y? Ururayak jay adi manak ko. Awan pa ilang amin. O nailakit din ayan ni Ramil. Talaga saan nga agnaknakam? Mia anak. Isu adinan intuloy tinagadal. Kat kay kayat nalatan ti agbalbalyudong. Naimbag ko man no agbalbalyudong laang jay adim. Ngam saan samutan. Tadyak pa'y kit din ammo no asino dagiti kakuyukuyog na. Nanang, sigurado ani Ramil daytan, simmang petan. Anya tinapasamak Ramil. Apay akasta ti jar mo asimang pan. Awan ko naklangarudan. Apay ay akasta ka anak ko. Kanayon Kadto mati nga baga. magpagayo. Tita kayo manlangan. Anyan ti anak ko. Anya man nga tan agulo tinakaipasungalingalan na. Ay na, talaga ang nagrairan dagiti agtatakaw dito'y lugar tayo. Ha? Apay nana siling, natakawan kayo? Ay na, wen, Mia. Ay, daytay kagat-gatang ti anak ko a sapatos na. Tinakaw mutan dagiti awanan bain. Anya? Ay, di mi lang amin nakamatan dagiti agtatakaw idi rabiikat. Alis tuda ang nakalibas. Ang naala da daytay sapatos ti anak ko ang nginginaan. Kastagayam. Ay, no apay kat ngamin anasarakan dagiti agtatakaw ti lugar tayo. Awanan bain dagiti ang agtatakaw. Di da pa'y lakat. Ay no, no saan la kumaadakas ti mangilunod. Ay, jak kumaamon na niya ti maisaw-sawang ko. And report yu ko man iti barangay Ay, napanakon. Inkarida nga aramidan dati amin tapno makamag dagiti agtatakaw. Iso na lang tano dayo kano dagiti agtatakaw. Sigurado asandan ang makamag. Anyangin layo. Nailakom ka din. Wana, sakpay iti ko nam. Nasayat nga rod no kasta. Adto iti bingay mo iti naglakwak iti sapatos. Wow! Mayat manen. At amanin kwartata. Talaga, nga magpalami istabay. Delikado ngamin. Ha? Apay layo. Nangag ko nga ingatan dagiti tanod tagbantay ti rabii. Kaya't da kano amakamag dagiti agtatakaw. Andiya kaya't apabasulan ni ading ko, nanang. Ngam iti jar na simmang pati dirabi Ang mga no adamat amo na iti napasamak apa nagtakaw. Diyos ko, anyamat tan jay adim no talagang addaam muna. Sa balin ti ugali ni Ramil, nanang. Natangkan ti ulo na. Saan tayo nga amo dagiti kanayon akakuyog na? Day tangarod kat. Kasarita yun to ani Ramil. Barang no dumngag iti pamagbagayo. Kat maya dayo iti anyaman apakaisagmakan na. Talaga akasta ti aramida kanak ko. Diyak kayat asumyasi iti dalan jay adim. Isuanas ken nga itapay laang. Katatsara kon. Sakbay ako marupay ti aramid na. Ramil, anyat aramidem ditoy. Apay, dakos ayamat tumay ditoy. Na, nagbastos ka maten asumungsong bat sika, Ramil? Bastos ka pa Bakbakatan ka nga wantam mo. Nay na. Nagalasan ti ugali dayjay nga anak ni Erlinda. Ay, bastos! Oh, apay nga da kalayo. Ada umay mo ilako? Awan pa'y nanaloy da.
Ngam, agkidawa ko may titulong. Tulong? Anya tulong mat? Amang ano mabalinti bumulot iti kwarta Ay mo. awan ti may pabulod ko kan ka, Leo. No kayat mo, mangala ka iti umay mo ilako kanyak ta iso. Ikan ka iti kwarta. Ha? Amo mo ta negosyante kami ti asawak? Malas iti negosyo ti agpautang. Sige na. Agsubliak to nga rod. Taumayak aglakokin ka. Nagalas mo ti ugalim nanang. Apay nga kastamat ti bagbagam, kat anak-nak. Anya kumangay ti dakas iti imbagak. Kat pagdamdamagan ka matlaang. Kat napagtatakawan nakmatan. Saan ko nga imbaga ang nagtakaw ka? Damdamagak no da pa ka inaigam iti Wisit kayo panagta... kit di. Ramil, Makapasuron kayo, tila'y bagbagayo. ay naanak ko, kas iti nakunakon. Saan ka apabpabasulan? Ngam no bilang laang, pangaasim tagbaliw kan. Di mo kuman urayan ang maisagmak kapay, sakbay ang makaamiris ka. Awan tamok iti bagbagayo. Isasaan kayo kung mga agipapanlaptan. Mayat da ito'y akwintas Balitok ka talaga. Wen, nanaloy da. Iso anang inalakit di ta. Aguray ka takita agpay no mano akarat da ito'y. 24K day ta, nana. Hoy Ramil, di ka man nalalaingam iti siyak. Ah, Mabitlaang takita agpay no mano. 10 carats laang da ito'y. anya? Ang nanaloy da. Amo ka 24K day ta. 10 carats kunak lang arudan. No di ka mamati kanyak. Oh, adto iti kwintas asinikwat mo. Ilakom iti sabali no kayat mo. Ah, Alam mo na. ko sige, nana. Gatanga mo. Bayada mo naman no ti balor na. Parat talaga da dya. Bakit loy da, Leo? Wen nga rod. Amo na ngamin nga isulang ti mabalinta pangilakwan kadagiti taktakawon ta. Masurunakan ko na. Tuso launay. Anya nga tayo taramidin ta. Tapno mabalas ta. Ha? Plano mabalsan? Una. Tuso nga min launay ket. Nabayagan nga iso ti pangilaklakwan ta kadagiti agdoduma amalala ta. Ngam di na ta pa ikan mo ti konsiderasyon. Pinasayat. Aginom taman kit di. Bayat apang panunutan ta. No kasano ang mabalas ta dahil bakit loy da. Talagan sa asanin nga agbaliw ni Ramil, nanang. Saan pa yun nga agaw-awi dito'y balay? Mia, anak ko. Sa balin tinasumok na. Pasig akalukwan ter aramidan na. Jak man amo ijay adim. Saan tamot ang nagkurang iti pamagbagakan ko, ana? Tirigat na. Ang mga numairaman iti kinadagas nga aramidan dagiti pakikuykuyugan na. Dayta nga rod ti pagbutbut nga anak ko. Padasan tay tumanin akasarita no bilang taagawid dito'y, nanang. Talaga nga aramidak dayta anak ko. Ikagumaak abagbagaan jay adim. Barag no agbaliw pay. Nga kay Pards, ayos ka din. Nakala mo dagit alahas. Wen Pards, mabalintan ti pumanaw dito'y sinarekta. Mapantang aro din. Ha, ada na ka rin. Hoy! Agulimag ka! Darasag, pumanaw tan dito. Itaman pa'y ang nagbayag ka dito'y balay, Ramil. Anya kayo matan. Imbis ko mga iliwan dak. Ngam saan mat? Takompormi man laditan ti bagbagayo. Ramil, anak ko. Ti amom siguro kat saan ang makadandanon kada kami ti kalukwan nga aramidam. Ha? Anya kalukwan mat nga bagbagayo. Agdinamag ang managdakdakas ni Leo akan ayon akakuyog mo. Laglagi pong kumaan ako. Kaya rigan tirabi iti dalan dagiti managdakdakas. Nasipngot, kat numaitiklub na. Saan da makita ti pakaitikluban Nagaduwa amom nanang.
Unay kan, Ramil. Dinakpayin amo arauman mo. Kasanumot arauman ka. Kat kasta ka mat. Awan pa'y ganas ta agawid dito'y balay. Ta kumpormi ti bagbagam. Ay na anak ko, pangaasim ta dumngag ka kumamat kanyak. Di mon urayan nga adda pa'y dakas ang mapasamakan ka. Sakan tumakaamiris. Ay apo, pamanawak man langan. Makapasurun kayo talaga. Ne, Nana Siling, apay akas lalikliklikan dak? Ay na, narigatan. Amangan no mairaman akpay iti kinadakas ti pamilyayo. Anya? Ag dinamagan akakonsabos dayjay aleyo ang managdakdakas ti kapsat mo. Iso asaan nga adayo, akakumplot da kayo matlaang ti inam. Una yan ti kasta nga ibagbagayo, Nana Siling. Ay na, agan-an nadaklaang. Siguro. At damot lang mong ijay kabsat mo kadagiti panagtakaw ang napaspasamak ididiti lugar tayuan niya. Ha? Amangan no isupay tinang takaw idi iti sapatos ti anak ko. Anya nga, Ramil? Ilakotan ka da bakit Lloyd dagiti alahas at tinakaw ta? Kasta kumamat isingasin ko. Awanan ti kwartak kat. Kan makalawas ang tinapalabas. Manipod tinakaw ta dagitoy. Wan Leo. Panag ko nakat nakapalamiistan. Di nga ta pinaltugak. Natay nga ta. Diyan ka mo. Ngam santa na pagsaritaan pa iti may papan iti dayjay. Umay kagit din. Tama pantan ni Jayan ni Bakit Lloyd. Kat no baratan na tamanan. Tiraan tamatan. Anya? Kastalangan taramidan ta. Dakdakkel pa iti maliksab ta. No ni Bakit Lloyd ati tiraan ta. Ato ti kwarta day diyang aggat-gatang kadagiti takaw abanag kat. O sige. Mayatak iti data. Total. Talaga mo tatuso day jay abakit. Ay, no diyo kaya ti presyo, makaamu kayo. Ilako yun, iti Uso sa ka bali. talaga. Ha? Pinaturungan nakmatan iti paltog. Gaputa to. na iti dakas. Asus, Ramil! Pulis ti dimtang! Nanang, kasyan nak ko ma. Tulungan nak nanang. Kasanungay atulungan ka ita anak ko. Kat nagado ti kasom. Nakalkalpay dagiti kalukwan ngay naramidyo iti kalabas. Nanang, jak kayat ti mabalod. Jak kayat ditoy. Daytoyen ti bagbagaken ka anak ko. Saan anasaya at ti tinaluntun mo adalan. Anya ngay tinagbanagam ita. Nanang, Naimbaglakit din ta saan kayo alimmaban idi adda dagiti pulis. Tano saan, amangan no anya pa'y tinapasamak ka na kayo. Nabayag gaya mo na palpaliiwan dagiti pulis dayjay a lugar. Takumpirmado nga aggat-gatang da kadagiti takaw nga arwatan. nanang, No dimngag kala kumakanyak anak ko. Saan mo kumaasagrapan ita ti kastoy? Ngam di nakimpangag apulos. At adda at tinaluntun mo tinasipngat adalan. Ngam itinalintag adan akan ayon nga ibalakad ko kan kaidi. nanang. Iso nga ano samngarod ti mabalot. Katsapay la ko ma. Tagbaliw ka. Tabarang numakaruar kanto matlaang anak ko. Awan tinasayaat nga ibunga ti kinadakas. Takayarigan dagiti managdakdakas ti agkarkaradap iti kasipngetan. Ngem awan to apulos ti lawag nga indama sa pulan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagdarabay na inbag nga oras kada kayo amin.